I masak kata di masih sebab government ke di banwen. Di nomor kala feel par kuntre kam choka. Mo tangga tangga. Ini masak. Kinong teri ka kuat ka kia bagi dukot jang ka Meghalaya EMRI Workers Union minta kesngi klepen pawi ke jing sngo yo mensim jangki habag la yo banya kren bat umentri ke tanak ka kuat ka kia u James ke sangma. Kini kinong teri kile itu begini teri lang bat kesorkar jela hadin bikila yo e jing kular na u James sangma ban penkiu ye ketulop jangki bat ban penkut no e sos kular bat ka GVK EMRI tang syukut kapor ha ka lifeway terik ulber arjar arpuar. Hadin kini kidukot jang ka union rengkat bat ka jingdon jang kidukot ka HNYF kila ye kendu ru ye menteri rang ba ka jelau Konrad ke sangma bat pensngau ye ka jing e jangki. Baka dehi ban weng lada kam weng kalau aku kontrak ingin stick beng taram lada ke dan continue biang ye gani company temut ngi num sha kata bang ilik khang tala bai terak ina kaliang jong binu nong trai jong ka membu jong won jeri dekat bat ka jisiran jong ka sing echen wiya nong ni kundu yo chief minister of rom to the state but many mr pro like do you have to sir de mantang yang wan do yo cm de jing kundu kalong ka balong positif marban ngiling jugu ulak saya wamba ya ka report sa yo naga health department maradu mentap pot yo report de ya kan kamu dang accident ngiling jugu tak ada bondo yo ya kan report naga health department so concern ka jing diman ki jungi golong ila highlight siu golong ba keriga job security bat ka salary mo ke job security golong ba gijing keren golong ba by the end of this contract bat ka GVK 31st March the 1st April onwards iku apa government kan simti gani project kumbala demand dapat staff dan ni boga setri jong kami beribu nengleng juga uang examine gani kam pada report sekolah kan wan naka health department maka cigi keren cigi kalau positif bat baka kadiman si nakaliang kiwan suruh itu nakaliang chief minister bohong bau habio saya ya ka information naka health department ing faktor bang hab panjo naka concern health department teu hab sim hialor kita isu ban ularu penbit mardor kenika penrup penram kami kenika one tree namaro kenika kenika essential service te kunta nakaliang cungi kaseng rung ila pressure ya UCM ba udai ban Shimardor ini kaman penbet no nama ta ya ba em jumpa man tinagaleng seng hicungi ni ai ke kerjaan pura ya kini ki staff di kon sure hado baka komen kan fulfill ki demand cungi pembagi kila percaya ki press ki media ki demand kunta nagaleng seng cungi kan I full support ya ki